format interview yang betul. Sebenarnya interview ni dia tak ada format yang kita boleh katakan okey inilah format dia. Dia tak macam tu. Interview ni basically dia adalah satu proses. And I bukan nak terangkan proses yang you duduk dalam bilik ataupun you buka Teams you bercakap dengan your majikan ataupun recruiter tu, bukan. Dan proses dia mula dari saat you terima WhatsApp pertama daripada recruiter ataupun email pertama daripada portal yang you apply kerja. Di saat you terima accept email yang you dapat tu automated lah, yang tu you tak boleh buat apa. Tapi kalau orang yang email you ataupun WhatsApp you, cara you respond tu dah mula dah proses interview tu. Cara you respond, cara you greeting, cara you cakap, cara you guna title Encik, Puan, Mister, semua tu. Ataupun kalau mereka cakap just panggil I guna nama first name tu, cara you guna pertuturan. Basically your communication lah. So convincing tu start dari sana. And then bila sampai masa interview betul tu, cara you berpakaian. Cara whether you tepat atau you come on time ke tidak, cara you bertutur dengan interviewer dalam interview ataupun online, and then cara you jawab. That's the ultimate lah. And then lepas interview tu, macam mana you maintain your relationship dengan recruiter ataupun hiring manager. Dapat kerja tak dapat kerja tu belakang cerita, tapi your professionalism dalam maintaining your communication dengan pihak majikan tu penting. Sebab at any point of time, keputusan mereka boleh berubah. Walaupun dalam keputusan mereka pada awalnya mereka rasa macam you're not a good fit, mungkin sebab expectation tinggi ataupun mereka ada candidate lebih baik. Tapi jikalau, just consider this, kalau mereka perlu buat keputusan kedua, contoh kandidat yang mereka nak pertama tu tak jadi, and dia akan recall balik siapakah kandidat yang seterusnya kita boleh ambil. So dia akan ingat your experience dengan mereka, cara bertutur, cara the experience yang you dah provide kat mereka dah dalam entire proses tu, mungkin itu akan memainkan peranan nanti. So interview ni dia bukan saat 30 minit ataupun 40 minit, 1 jam yang you duduk dalam bilik bercakap dengan mereka. It's the entire process.